Ova knjiga obrađuje turističke potencijale Republike Srpske. U poglavlju o prirodnim turističkim vrijednostima Republike Srpske autori ističu značaj tri velike morfološke cjeline: panonske, planinsko-kotlinske i jadranske oblasti. Također ukazuju na značaj postojećih i potencijalnih oblika turizma, kao i na vrijednost klime koja utiče na određene oblike turizma. Među hidrogradskim objektima autori ističu veliki broj rijeka, vještačkih prirodnih jezera, kao i termalnih i mineralnih izvora. U poglavlju stanovništva Republike Srpske autori ističu važnost promjene granica Republike Srpske koja se desila od 1992. do 1995. godine, što je bitno utjecalo na promjenu broja stanovnika. U poglavlju naselja Republike Srpske kazuje se od utjecaju kulturnih historijskih prilika na naselja, odnosno na tip, veličinu i funkcionalna obilježja naselja. Autori su u poglavlju o etnodemografskim karakteristikama Republike Srpske ukazali na multietičnost i multikulturalnost naše Republike, tako da u Republici Srpskoj pored tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka, živi još 17 nacionalnih manjina. Što se tiče poglavlja privreda Republike Srpske, ukazuje se na važnost prirodnog bogatstva koji igra bitnu ulogu u razvoju najznačajnijih privrednih grana. U poglavlju saobraćaja Republike Srpske navode se osnovne vrste saobraćaja, a to su cestovni, željeznički, avionski i riječni. Saobraćaj igra veoma veliku ulogu u razvoju turizma, pa je bitno određene vrste saobraćaja podići i na viši nivo. Raznovrsna flora i fauna predstavljaju atraktivnu osnovu za razvoj različitih vrsta kontinentalnog turizma. Najznačajniji prirodni resursi Republike Srpske jesu mineralni i termalni izvori, zatim planine, rijeke, jezera, prirodni rezervati. Prema navodu autora, najveću perspektivu u razvoju turizma Republike Srpske imaju banjski turizam, vjerski, tranzitni, lovni i ribolovni, a također i mogućnost razvoja imaju i neki selektivni oblici turizma kao što je turizam na jezerima, seoski turizam, ekoturizam i speleološki turizam. Izvori ljekovitih voda uslovili su različita banjska mjesta, tako da Republika Srpska obiluje brojnim banjama, a među njima najviše se ističe Banja Vrućica kod Teslića. Također, planine predstavljaju jedan od značajnih prirodnih resursa za razvoj turizma koji pružaju odlične uslove za razvoj različitih zimskih sportova, zatim odmora, rekreacije i lova. Turizam na jezerima bitno će se razviti u daljnjem periodu, samo je potrebno naša jezera očistiti i pripremiti za prijem turista. Napominjem da je knjiga bogata brojnim ilustracijama i veoma lijepim fotografijama i da je dvojezična, dakle data je na našem jeziku i na engleskom jeziku. Ukoliko odlučite da prošetate sa nama kroz ovu publikaciju i da se upoznate sa Nemanjičkom Hercegovinom i Ljutom krajinom, naučit ćete, odnosno pročitat ćete i upoznat ćete se sa sljedećim: sa ljepotom hercegovačkog podneblja, visokih planina, sa jezerima, rijekama, zatim brojnim manastirima, starim i novim gradovima, banjskim mjestima, odnosno banjama, zatim sa tradicionalnim gostoprimstvom naših ljudi, bogatstvom kulture. I za sami kraj ja bih željela da čestitam praznik žena svim našim gledateljkama, pa evo prilike da ih i častimo za ovaj njihov praznik i da im poklonimo knjige. U pitanju su tri komada knjige, pa vas pozivamo da se javite na navedeni broj telefona. Hvala vam na pažnji i doviđenja.